أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء. اے خلقو یرکو اے دخبر ربنا اگر رب دے تاسوی پیدا کریے دا یو تننا او پیدا کریے دا نفس دا بیوین اخوار کری دا دوارو نا ناری نا دیرو زنانا دیرین. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. او یرا کوئے دا اللہ نا غزات چتاسو سوالونا کوئے دا غنام او زان ساتے دا پریکولو دخپل والینام. یقیناً اللہ تعالیٰ دے پتا سبانے نگہبانی کا ان کے. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور کوئی یتیمان تمالون دائی چتاو سرائیم رسو دبلونا او ماخل حرام مال پا بدل پاک دا حلال مال. امخر مالونا دا یتیمانو دخپل مالون سر یوزائیم یقیناً دار گناہ لویم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. او کہ یری گے تاسو چ انصاف نشے کولے دے یتیمانو جنکو سرام نو نکاو کے دائے سرچ حلال وی استاس دا پارا دا نورو زنانونا غیر دے یتیمانو دو دعاو درے درے او سلور سلور. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. کبیام یری گئی چھ انصاف نشے کولے پگڑوں خضو کے نو نکاو کے یوے سرام یا اکتفاو کے پاغوینزو چھ مالکی استاسو خلاسو نئے. دا طریقہ دیر نزدی دا دیتا چھ تاسبان نکگے گئے ظلم طرف تا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اور کوئے زنانو تا مہرون دائی فخوشالے کہ خوشال شوائی استاسونا و مافعو کو دے عبرخی دا مہرنا اخپل طبیعت نخرے حقی بخلیشی لرام مبارک و خحز میدن کے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. مور کوئے قمخلو خلقتا مالون دائی چتا و سرائیم دا مالون گرزولی اللہ استاؤز دپارا سبب دجون خوراک ور کوئے دیلا پائے مالون کی او جام مرتا اندائے اوائے غیت وینا نرمان. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ازمی خکے بیتیمانو دا سودا کولو کلچ ورس یاغی وقت دا نکاتا نو کمالون کو تاسو دائی نا پویا نو ورکوئی تا مالون دائی. ولا تاکلوها اسرافا و بدارا ان یکبرو. مخرے مالون دائی دا حدنا تیروتن کے او تلوار کو ان کے پدی وجہ شابلویشی. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. آسوک چرے بے حاجتاں نزان دے بچ گئی دو مال یتیم نام
اسوک چدے محتاج نو خوراک دکی دائن دعرف مناسب فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کلچ اور کوئے تاسو آئی تدائی معلونا نو گواہان پیش کوئے پائی اور پورا دے اللہ تعالی حساب کون گے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا دپارا دناری نو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار ددی او خپلوانو او دپار دو زنانو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار او خپلوانو دائے معلوم چلگوی دائے نو کڑی روی دا برخری مقرر شوی بشریت کی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا کلچ حاضر شی د پار د طلب د تقسیم خپلوان وارثان او یتیمان او مسکینان وارثان نو خور کے دی لدائنا د خوراک د پارام اوائے دیتا وینا نرمان وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا او یردیو کی آئے کسان کپریگری دخپلزان نرسو بچی کمزوری یریگی دی پائی بانے د ظلم د نور خلقنا اللہ ندی یرو کی اوائے دی وینا برابر د شریعت سرام ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا کسان چخری مالون د یتیمانو ظلم یقینا چی ای فقل خیٹو کے اور لرام زر ای بوس وزی پور د جہنم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کلک حکم در کی تاس اللہ تعالی پوار د بچو استاسو کے د پارا د ناری نہ بچی پشانت د برخے د دوجی نہ کورے پ میراث کے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ کبھی دا اولاد جنہ کہے صرف دویا ددوان زیاتے دید پارا دو حصی دی دا مال چپریخی موربلار وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ او کیوین دائے دا پارا نیم ایسر دا مال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ دا پار دا مور اپلار دا مڑی داریو دا پارا دا شپگم ایسا دا مال نا چپریخی دے مڑی کدر مڑی دا پارا اولادوی فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ کنی دا پارا اولاد وارثانی ددن مور پلار ددم نمور د پار ادری میں صدا او پلار د پار باقی فإن كان له اخوة فلأمه السدس کوي د پار رونا نمور د پار د دیش پگ میں صدا من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حسی شری پس جاری کولو د وصیت نری چی وصیت کی دا مڑے پائے یا پس ادا کولو دا قرض ندیم آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا لاران ساسو زامن ساسو نہ پوئے گئے چکم یہودی زیاد نزدیر تاستف نفدر کولو کے فریضتا من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما دا ایسے فرض کرشی دا اللہ دا طرف نام یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ استاذ دپارا خاندانو نیمه دای مال وی چپریخی ساسو بیبیانو کنی دای دپارا اولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي دای دپارا اولاد استاذ دپارا سلورم سردای مال نای چپریخی بیبیانو خداوم پست جاری کولو د وصیت نه چې وصیت کی دا زنان پائے او پستو ادا کولو د قرض نریم ولهن الربع مما ترکتم من لم یکن لکم ولد او دی بیبیانو د پارا سلورم سر دای مال نه چې تاسو پریخي کني ساز د پارا اولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي ساز دپارا اولاد نو خذو دپارا تم ایسر دای مال نه چې تاسو پریخي پس جاری کولو د وصیت نه چې تاسو وصیت کوي پای او پس ادا کولو د قرض نه وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ او کوي مرشه او سړی میراث ته وړل کی میراث یو مونډوتی یا یو زنانه د غسیم خار یو د پارا روري یا خوري اخیافیم چې صرف د مور نه نو د هر یو د پاره د شپږم ایسرا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ کوي د غرونو خويندې زیات د یو نام نو دی ټول برابر شریک دی پدری ایسر میراث کې من بعد وصیت یوصى بها أو دین دا حصی باور کې دیشی پس جاری کولو د وصیت نه چې وصیت کې دیشی پای او پس دا کولو د قرض نه غیر مضار وصیت بکی بداس حال چې نقصان ونور کی ورثوتا وصیت من الله دا ټول په حکم دی د الله طرفنا والله علیم حلیم اللہ تعالی علم لرنکے صبرناکم دے تلک حدود اللہ دا احکام ٹول پولی تڑلی شوید اللہ دا طرفنا ومن یطع اللہ ورسولا نشاش تابداری اکرد اللہ و رسول دا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار نو داخل بکی آغل را جنتنو تا شبئیگی لانددائے ولیم خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے جنتنو کی وذالک الفوز العظیم ودا کامیابی لویدا ومن یعص اللہ ورسولا او چاچنا فرمانی اکرد اللہ و رسول دا ویتعد حدودا اور تیر شو دا اللہ دا پولو تڑلو شونا یدخلہ نارا خالدا فیہا داخل بکی اللہ در رورتا ہمیشہ وی پائے کے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور دا پار دے عذاب رسوا کن کے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ او عاشرات دلو کی بدکارے تا استاسو زنانو نویم فاستشہدوا علیہن اربعتا منکم نو گواہان طلب کے دائی پا بدکارے سلور نارینا استاسونا فین شہدو کشای شہدی ورکر دائی پا بدکارے دے سلور تنوم فامسکوہن فی البیوت نی ساری کے دی زنانوں لرا پکوٹو کے حتی یتوفاہن الموت تردے پوری چواخلی دی لرا مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بجوڑ کی اللہ تعالی دی دپارا بللار واللذان یاتیانہا منکم
آغد وطنا شرات لکی بدکار تستا سنا فازوهما نبدردو اغیتا فَإِن تَابَا كَائِتُ بِإِسْتَلَا وَأَصْلَحَا أَخْبَلَ عَمَلِ ٹِکم فَعَرِضُوا عَنْهُمَا نبیا مخوڑ ویداغی دبد ویلنا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا یقیناً اللہ تعالیٰ دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے انما التوبۃ علی اللہ یقیناً قبل ولد توبہ دا اللہ پنیز للذین یعملون السوء بجہالہ دائے کسام دا پارے شکئی بدکارے پنا پوئے ثم یتوبون من قریب بیا توبہ باسی بنزدی زمانہ کی فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ندا کسان اللہ تعالی قبولیت دا توبہ کی دائی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ودے اللہ پویا حکمتن والدے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور نشتا قبل دل توبہ دائے کسانو شکئی بدکارے حتی اذا حضر احدهم الموت ترائے پورے شرانی زیشی او دری تمر قال انی تبت الان وائی یقیناً زتوبہ کہوں وس وللذین یموتون وهم کفار دارن قبری توبہ دائے کسانو چمڑشی بدا سیال کی چکافری اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دا کسان تیار کرے منگا ایل عذاب درناک یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ندی حلال تاسو لرائش وارثان شہد زنانو بزور ولا تعضلوهن او متنگ ویغیم لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن دید پارائش او سے تاسو دین باز آغمال چی تاسو دیل ورکڑیم الا یاتین بفاحشت مبینہ مگر کرات لکی دا زنانا پپتکار اخکاران وعاشروہن بالمعروف او جون کو دخپلو بی بیانو سرا پخ طریقہ فین کرہتموہن نکتا صوبت گنے داغینا یو خسلت فعصا ان تکرہو شیئان صبر کوئے زکا کیدیشی چبت بگنے تاسو یو خسلت وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وہ پیدا بکی اللہ تعالیٰ پتہ نکاح کی فیدہ ڈیرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اکا غواڑے تاسو بدلول دیو بی بی بزید بلا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ورکڑی تاسو دغیو بی بی تا غٹ خزانہ پا مہر کی فلا تاخذوا منه شيئا انما اخلے دائن اسید واپس اتاخذونه بہتانا واسم مبینا آیا اخلے تاسو آگے لرا بدنام لگا ان کی پائے او گناہ کارک ان کی وکیف تاخذونه اور سرنگی تاسو اخلے دائن مہر وقد افضى بعضكم الى بعض او حال دا یوزے کی دل کڑی باجستاسو دباز سرام واخذن منکم میثاقا غلیظا واغستے دی زنانو استاسونا لوز مضبوط ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ونکاح مکوئے دائے سراش نکاح سرکڑی استاسو بلارانو دی زنانونا الا ما قد سلب ما سوا دائنا چی مخ کی تیرشیم انہو کان فاحشتا و مقتا یقیناً دارے بدکاری پا عقل کے ہم و سبب دا غضب دا اللہ دے وسا سبیلا و بدل عرم دا حرمت علیکم امہاتکم
حرام کړی شوی دی پتاسو نکاح د میندو ستاسو وبناتکم ولون ستاسو واخواتکم خویند ستاسو وعماتکم وتروران ستاسو خالاتکم وماسیران ستاسو وبنات الاخ اور ویری ستاسو وبنات الاخت او خرز ستاسو وامهاتکم اللاتی یرضعنکم او میند ستاسو هغه چې تاسو له پیدا کړی واخواتکم من الرضاع او خویند ستاسو د وجید پیر او دلونه وامهات نسائکم او میند د خذ ستاسو خواخگانی وربائبکم او پرکٹے ستاسو اللاتی فی حجورکم آئیچ ستاسو پغیبو کی من نسائکم ستاسو دبی بیانو نیم اللاتی دخلتم بہن غبی بیانی چوزے کی دل کڑی تاسو آئی سرام فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ نُقَتَاسُ آئیت نزدیکت نکڑی فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ نو گناہ نشتا پنے کا دلون دائی کے پست طلاق دائینا وحلائل ابنائکم او خزید زامن استاسو الذین من نسلابکم داس زامن چھ پیدا دی استاسو دشاگانونا وان تجمعو بین الاختین او حرام دے جمع کول پمیند دو خیندو کی الا ما قد سلف مگر عاشقم مخی تیرشی ان اللہ کان غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخن کون کے رحم کون کے